A preocupación e a prudencia están a marcar a reacción de tres das principais cooperativas da denominación de orixe Rías Baixas ante a nova política arancelaria dos Estados Unidos. Estamos máis ou menos comercializando como viñamos facendo. Ahora mesmo hai unha situación un poquinho de inquedanza, de prudencia tamén, e ver como ao final se desenvolve isto, non? Porque, bueno, pues como sabemos todos, un día hai unhas novas, outro día hai outras, e a nivel comercial pues non estamos sufrindo de momento excesivamente, pero hai certa preocupación. No caso de Martín Kodax, a cooperativa cambadesa xa ten en terra estadounidense 400.000 botellas dos seus viños, ou o que é o mesmo, a contía necesaria para abastecer os mercados ata case a tempada do Nadal, situación que lles dá certa tranquilidade a curto prazo. Era cuando se hablaba incluso del 200% de arancel, pero ellos decían, no sabemos lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que no podemos dejar las estanterías vacías de Alvariño o de Martín Kodax en Estados Unidos. Hemos invertido mucho y si las estanterías se quedan sin vino, lo lamentaremos en el futuro porque será muy difícil recuperar ese mercado. Y se arriesgaron y llevaron el producto. Diferente é o caso de Paco y Lola. A cooperativa meañesa está pendente de pechar os acordos cos seus importadores. Así as cousas están convencidos de que seguirán exportando a Estados Unidos. Que teñemos falado co distribuidor para o que resta de ano e ver en que sucede. En función do que haxa en cada momento, pois se nós temos que apoiar pois dun xeito económico alguma cuestión, é algo que teremos que valorar. Nós ainda seguiremos exportando este ano, mas o que ven, os consumidores americanos seguirán consumindo. Probablemente se reduza o volumen de botellas que exportemos, pois se incrementan os aranceis e o consumo descende, pero é algo que temos que ver, non o sabemos. Ademais, Paco y Lola ten mercadoría retida en aduanas pendente de poder entrar en territorio de Estados Unidos, situación na que están algunhas das empresas que se adiantaron a realizar envíos antes da entrada en vigor dos aranceis. Solucionar esta situación é unha das prioridades da ADEGA. Nestes momentos, a primeira é resolver pois que eses contenedores que temos próximos a chegar a Estados Unidos poidan entrar e que estén, bueno, como se decía, pois libres dos aranceis, posto que a medida non afectaba a aqueles que se cargaban antes de que entrase en vigor ou que estuvesen nese momento pois viaxando. As adegas confían na fortaleza do posicionamento do Alvariño no mercado norteamericano, que xa resistiu outras crises como a económica do 2010, os aranceis de 2019 ou a causada pola COVID. Así as cousas recoñecen certa preocupación polo impacto que esta guerra comercial pode ter na economía mundial. Entonces, en estos momentos, si algún mercado sufre, como tenemos una buena diversificación de 60 países, pues venderemos más en esos otros países, ¿no? Pero claro, si toda la economía mundial, como parece ocurre esta semana, se va a ver repercutida, tendremos problemas en todo. Entonces, evidentemente, sí estamos preocupados. O estadounidense é o principal mercado internacional para a denominación de orixe Rías Baixas. Na última campaña comercializáronse 2,8 millóns de litros e os seus viños están entre os brancos de exportación preferidos polos consumidores.